Biag ti tao. Hello gagayam na imbag nga oras yu amin. Welcome kayo manan dito YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Itagundaway masagutan kayo iti part 42 compilation. Dito'y drama tayo. Biag ti tao. Ay rin anak, bumangon kan. Aldawain, intamanan agisursor iti lako taan natag. Makaturturo kag pailang tatang. Alaki Jane, bumangon kan. Napudot to na jay dalan. Masadutak. Da kayon ti mapanaglako. Nadagsen ti lako kanatag. Masapol nga adda kadwak anak kao. Hey! Apay mo't ngamin na nakurapay tayo Apay ngamin na diyo pinilpili tinasawa yo. Pobre mo't ngamin tinasawa yo. Jay bak nang kumaa. Uray bakit? Wano anyat itsuranan. Basta bak nang. Jay mo't lang ngamin kinapintas ni nanang tikinita yo kenkwana. Mangrugi ka mananayray. Saan kumabot akas ti panagsasaum anak kao? Tauray sa anabak ng ti inam. Lasing pait ka nagagay. Awan serbiti kinagagat na. Tadimot bak nang. Alakit dain, agmurmuray kan, tayin ka manganayin sa tarumwar. Darasam. Masadutak nga ron. Nakalatan natin mapanaglako. Saan man anatangkan ti ulam? Linak pagpungtutan. Ala, agawam ti agunay. Agtaray tanay rin. Panawa mo ti kinarigat ti biag dito lugar tayo. Ha? Papananta kumangay. Yawid ka na, di balay mi. Agdan natan. Di na ka di kasar? Ikasar kan tumat lang Basta agtaraytan, tamasyanakin ka. Marigrigatan kan ngaglaklako itinatang diti lugar yung. Wen nga rod, nagngisitak pa yun. Gapo iti pudot. Takasano, uray na pudpudot. Magmag na kami latang aglaklako itinatang. Masyanak nga rod kan na rin. Iso akayat ka atulungan. Yadayo ka iti kinarigat ti panagbiag. Sumurot kan kanyak. Taagawid tayo di lugar mi. Sige nga rod. Sika ti makaam mo, Mark. Anya kamutan, Mark. Nabartek ka manan. Kan anak ko pa'y laang. Ngamsyak amin ng ti aglabakas kadagluto. Awan pa'y maitultulong mo dito'y balay. Dagitilatan barkadam ti ayan ti atensyon mo. Uray kumamot no gumatang kay timakan. Iti bisyong mo ti papanan ti kwartam. Sumanaw ka manang. Ay ko. Ika ti malas iti biag ko. Abay agas no ti papay mo kanyak, Mark. Kunam idi, yadayunak iti impyerno. Ngam impyerno matlagayam ti pangipanam kanyak. Hoy, sika babae. Di mo man anderan tanak ko. Di mo paritan, no sa di no ti kayat na papanan. Sikat aglaba. Di mo paglaba ang tanak ko, tas sana na iruam na itang aglaba. Di yung kumamot kumsinsin ati madingaram iti anak yun na. Aguloy magkaman! Sika, tinalas taramid na, tanangiwat ka. Diyak kayat ti kasta manugang. Nuwapay nga minasika ti inasawa tanak ko. Sika ka diti imbaga ni Madam akadwak diti ababaw nain? Wen, siyak ni Irene. Mia, magtinagan ko. Nasayaat mo't atadan ka dwa kababaw nandito eh. Sana ko na marigatan ka dagiti trabaho dito eh. Nagdakkel nga minto'y balay. Nasingpot ka di dagiti amo ta, Mia? Ayun, saan da na imot? Iso na laang ta do ti trabaho. Makabannog. Ang amnodwatang agtinulong saan ta marigatan. Isong agsingsingpot ka dito'y tanasingpot dagiti amo ta. Wen nga rod, tapi nalubusan dak nga agtrabaho dito'y, nga uray adda anak ko. Sa bagay, mabilin mo't ti anak mo. Amunan ti sao. Wen mo't kit di iso adak kala pagyamanak day ta kadagiti amo ta. Tauray adda anak ko, inawat daklat ta nga agtrabaho dito'y, kas babaunan da. Irene, adda iritok kan ka alalaki. Alam ti FB na. Nasingpot da ito a security guard. Iso na lang ta medyo adayo dito tinakay distinwan na. Mia, jak pay lakayat ti agayat.
Adun asaem ti linakam ko. Nagbalinin abato ti pusok maipanggap ken ayat. Kunamla dayta. Tadi mo pa'y namam mo ni Ben. Ngam no mamam mom, sigurado ama in love ka. Ay, basta jak pa'y lakayat ti agayat, Mia. Talaga gaya manapintas ka, Irene. Saan lang ay tiladawan? At dapat iti personal. May isa ka single, ma'am. Ben. Awanda kas na. Maklon ko amin na napalabas mo. Ket nakasaganak amang imbilang kaspud ng anak ko ti anak mo. Narigat ti agdardarasudos. Kayat kapay amaam-am mo ana imbag. Ngamin, nabannog ako na masaksakitan. Naderderan ti pusok. Iso maawatan na kuma, Ben. Nakasaganak nga aguray ken mangipanagnak iti kinapudnoken ka, Irene. Irene, sapay ko mataklo na nakon. Nabayag matin nga agdat-dato naken ka. Pangasim ko ma. Ayaten nak, akas iti panagayat ko ken ka. Tangay na panagnikakon ti kinapudnom kanyak. Sige, aklonen kan. Angam, pangasim. Di nak kumamot pagsangitin akas iti napasarak iti kalabas. Ikarik, di kanto pulos paldaangan. Ayaten kay tiag na nayon. Kas damat ti anak mo. Ipateg ko kas pudno nga anak ko. Agyaman ako, Nay, Ben. Apay nga ta, biglalatan anagidop to'y cellphone ko. Alan, di mo't ag-onen. Apay ngay. Sapay, mansarimi itakan ni Ben. Kasano kami ngayon na baka pagsarita? Irene, Ay, ape akas laborido ka. ala, nadadaol ti cellphone ko, Mia. Diyak makontakan ni Ben. Mansarimi pa'y mo't ita. O sige, buludom ti cellphone ko. Ay, alaman nga rod, Mia. Agyamanak, ha? In another call mo't ni Ben. Apay nga tan. O sino nga tati kasarasarita na? Kat, usaram lang ti cellphone ko Uray sa anon, Mia. Tamok nga usaram ti cellphone mo. Inton bigat manen. Awan pa'y nga min kwartak pagpatarimaan ko iti cellphone ko. Pasensya kan Pautangan ka kumangam impawit kumutten kadananang kantatang ko di kwarta. Sana bale? Ipatarimaan ko to nagsweldo Mala, tanudyak usaran ti cellphone ko. Ipabulod kun tulatakan ka. Hello, Ben. Kumusta kan? Oh, nakalilip ka mat. Itaman pang imawag ka. Ha? Di ka kadi mailiw kanyak? Kasano ko makailiw ka? Kat di kanto pa'y mailiw kanyak. Kalat-latan na di ka nagparik na kanyak. Nadadaol nga min ti cellphone ko. Binulod ko lang ti cellphone ti katrabahwak. Ngam tunggal awagan ka. Kanayon mo't nga in another call ka. Hoy, tayo di saan ka na nagparik na. Napukawan, ti panagayat ko ken ka. Iso nga britan. Anya? Siguro nakailiw-liwag ka matanan niya. Wen, Mia? Nalipata kong dadya, Ben. Nasayahat nga rod ano kasta. At damanan iretokken ka. Kat masigurado ka di kan agsangit. Ngamin, nasingpot da ito kun nataer nga ura adan edad na. Awan pa'y nagbalin akayan ayat na sika. Sika pa'y laang ti damo no kaskasano. Isalbar mo man kay di iti kinabaak. Aday ta ka manon, Mia, Intun kwan, masakitanak manon. Saan ko nakmat? Ipasiguradok day takin ka. Promise. Sa bagay. Kasapulak mo't ti katakunay-nay iti biyag. Jak mo't kayat nga agdanayo nak a single mom, Kayat kumot ay adda kumamot mangitakder kanyak. Diyak ko nagpalpalikaw pa ay ayatin ka, Irene. Kwa,
Damo tapay na ti agkita. Agaram kan kanyak. Di tantumot lang, titurong na. Aklo na nakon. Padasan ta ti agil na yat. No talaga mutla adata tinaykari para titunggal maysa. No saan ta katunusan di agbreak ta. Anya? Ay ayatan ka, Irene. Rick, ikanak kumapay iti panawan ang mga miris iti riknak. O sige. Hanggang di mo kumanibay-bay ako Diyak kaya ti matuukan nga aguray. Tali, mapanan titawan. Agawid ta di probinsya ta masikukan. Yamamo ka iti palay. Rick, maaklunak nga tatinaw. Amang ano dinak kayat, ngamin, ada anak ko. Siyak ti makamukin ka. Likag danag. Nasingpet ti inak. Na, apay ang nagawid ka, Rick. Kasanaon ti trabaho. Nanang, kasangsangpet mi pailang ang sermon kayo manan. Asino nga minto'y babae akadwam? Kas lamasikugmay. Ken, ada pa'y ubing akadwayaw. Lubiak, nanang, ni Irene. Masikugan, isa masapol ngay kasarakon. Ken anak namat, ti kadwami nga uming. Anya! Ayun, ayan. Ada mo gaya mo na si Kugam. Kat ada pa'y anak na. Anya ngay dayta anak ko. Di ka laka nagpilpili mo tang itinasaya at ababae. Hagam, alala. Agdin na kayo tamasikog ka nga rudan. Ngam, di kay pa'y lagkasar. Agtrabaho ka pa'y. Kanay, awang pa'y urnong mau. Rick, di nagsakayat ni nanang mo. Agawi daklatan ije lugar mi. Sana mabalin Diyak kaya tayo dayom tiyag balin nga anak ta. Wen angam di nakmat kayat ti inam. Kaya't nakaday jay. Style na lang ti kasjay. Kano niya ti pangedeng ko. Isaw ti masurot. Saan ani nanang ti masurot. Ay naldawain kas kay labak latamat maturaw. Taktom ti Sara tinwang hanggang mat maturog kayo pailaan. Awang pa'y tinasaya at mapasama kiti pamilyayaw. Nukas ta kanayaw ti arami yaw. Wala. Agida kalatata siya akong ti bumangon. Bayam latan mo niya ti magmangag mo kan ni nanang. Sige, iturog mo pa'y bakit? Ay, anyamot din ti kastoy. Nakatagtagarimot launa yun day tabakit. Ay, makaturturog at pa'y naang. Masadutak pa'y kumaabumangon. Mala siya ko ti makaambo ka ni nanang. Anya kayo matin nanang. Bigbigat pa lang ang nakaariwawa kayo. Sadot sa mga mintinyawid mo anubiam arak ko. Aldawon nga maturog pa'y lang. Abay, anak ay atibak nang dayta a babae, Maawatan niyo kumamit, nanang. Aginaw ni Irene, isang aglaladot. Ha! Dayta a babae ti lapad iti panagbak ng mau. Sa baling amin ti inununam. Di mo pa'y mga rod pinili na imbag ti inarmaw. Rey, ada agaw awes iti pagtrabahuan di takabangibang a barangay. Sikan ti mapan makitigad, tapno adda kwarta ayaw. Wala nanang. Dayong arot baybay ang ti asawa ka kat na dakulan ti tiyang na. Sanin nga ubeng abasit day ta babae. Abasapol nga ibilin mo pa ilakanyak. Di yung arot ung-ungtan Amoy masikog. Amang ano niya ti mapasamakin ko ano pagsasawan niyo man ni ti agkakasakit sarita. Wan! Ay dad nagmunay Diya mo basta pagsasawan kahit no awan ti rason. Apay baktita kaya? Ay Rain, nakaluto kaan? Wen nanang, nakagawak pa yan. Manganta yun. Nay, anya ngay day talinutom. Hindi kamsamot iti buguong. Wen nanang, tanag diningdingak. Ay,
Palpalaran kamot a babae. Ha? Nagkuna ngay kami ti bugong ti masida kat allergic kaw ti kasta. Agagatal ti bagbagay. Ay, pasensya kayo, nanang. Diyak amo nga allergic kayo gaya may tikasta. Kunak no, Oh, imposible adi mo amaw. ay, sana talaga, nanang. Ho? Awan amom ababae. Ited mo ti sweldom kanyak, right? Ta siyak ti mangidulay. Gastador ta asawam. Iso nga ited mo kanyak, wine. Usaran nanto into nagpasngay nanang. Iso ati mangidulain. Anya? Imutan na kaon nga inam, gapo iti dayta a babae. Asawak ni Irene. Iso nga ron ti rumba nga pangtadakit isweldok nanang. Ay awadain! Talaga nga inulaw da kan dayta a babae. Pasurot kalatan ken kuana, right? Oh, Maulawakan ako. nanang. Kupit ti Ha? barukan ko. Nanang! Kamusta ni nanang? Na mild stroke ka no. Iso nga agtalin na agpailangi di ospital. Inakbantayan. Anya? Agyan kailang dito balay. O sige, ta mga laki ti pagsukatan ni nanang. Sige nga, Roderick. Kumusta tirik na yun nanang? Maulawak anak ko. Agpaimbag kayo Naimbag, na saan anakaro ti pan nakaatake oh. Hindi babae nga insangput mo, timangmang iti sakit kanya. Ha? Pangasim, hindi akong kayat makita na hindi nga Irene no agawin ak ijabalay. Hindi kayat na hindi abab, iaparakin ka. Ang kasanon ti anak mi, nanang. Basta tong paalom ti kayat kaw, no di mo kayat amataya ka dagaw sa papanawa mo day babae. Rick, ada ka di parikot? Apaya, kasta tilang nga managawid. Lading ita kaya rin. Ngam, jak kaya ta masapat ti ipapatay ti inak. Ha? Apay? Tung palag ti kayat na. Isa pumanaw kan ni ti balay. Agawid ka pala di lugar yo. Di ka bandanagan, taikan kay ti kwarta nga aramatam. Anya? Ngam, no kayat mo, ibatim ti anak ta siyak ti mangtarakan. Saan? Diyak kaya, Rick. Ikuyog ko ti anak ko. Pasensya ka na talaga, Irene. Ang jak kaya talabsingan ti kayat ti inak. Patpat ga kunay ti inak. Isa sorry. Agawid ka. Ket sapay ko ta di mo to ipaidam ti anak ta kanyak. Tatang! Irene anak ka. Ay na, agyaman ta nagawid ka. Sino na ito nga ubay nga kaduam? Anak ko, tang. Apo ko yung ida. Anya? Kasta aya? Malasumar kayo. Apay gaita kayo nga agawid. Nakiasawa ka mo't gaya main. Awan na sawak, tatang. Takasinsina mi manen iti ama to'y maikadwa nga anak ko. Anya? Nagkas ang tinapaspasarap. Bayat ti kaadak iti adayo, tatang. Ado ti nagdaldalanak. Kat awan na imbaga nagtungtung pala. Ayan yan. Bakawan na nagkuma, tatang. Gapo iti panagbalin ko asukir kada kayo. Pinanawan kayo. Pimanawag dito'y lugar tayo. Takunak nga itarayak tirigat. Adadamot gayam tirigat anapasarak iti kaadak iti adayo. Awan na pintas agasat ko iti papanaw ko, tatang. Ngala, kanya nga raw. Hawa atam ati kasta agasat mo. Basta agsingsingput kan. Aggagat kang agtrabaho, tapno adda pang taraon mo kanang iti anak mo.
Di ka matanagan anak ka oh. Agingkat ka ba alak? Tulungan ka. Saan kayo abay-bayan ka nagiti apo ka oh. Pagyaman at tatay. Agtulnog ka kadagiti dadakkel mo tapno di mo tutil mo ng tilwam intundumteng tirigat mo. Ala gagayam ditan tinagpatinggaan day tanga istorya wano pa kasaritaan dito'y drama tayo. Biag ti tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa. Biag ti tao. Okay. Kumusta mat nga itirik na tiya sidiga na may kasariti lalaki. Ngay nararapa mapakiasawaan. Friend. Ay, natiri. Kasi kayom tirik na si ka. Excited akas lamadan-danagan. Mixed emotions ako nada. Apay madanagan ka. Kat nakaset matan ti amin. Natala manguray na ti aldaw ti ramidem ano. Ag-beauty rest kaket ti At mga ron, ano makalang kita dark circles dita aglawlaw dag ti matam. Intun ka andawan ti kasarya. Wenmet ngamin, iha. Di kan sapay makaturturugan. Lagi-lagi pa. Manungal daw langan ti palabsen agkasar kayon kani Javon. Papa, Wani nga ron stressam lang ti bagbagim nga awan gap-gapun na. Tinasayaan, umay kakit tita mapantakitaan jay gown ngayon pa-adjust mo. Nag-text kami tayo gayim ko abating. Inka ka na ipadas. Tanong mabalinan, iyawid tan. kasta ka di? Sige nga Rod, mapantan tiri. Apay, Javon. Anya turasan. Itakala sumagpet. Nalipatam ka din na kasariyo ken ni Caroline tunbigat. Ako mama. At natin darak a party. Nakaidum kan sapay. Malalala, ingka nga rod maturugan. Tamasapa ka nga agreeing intun bigat. Nakababain numaladaw kay jay simbaan. Anya namin ti pakadanagan nyo aya mama. Uwan ka di. Adan sa awag mo. Ang mga no napatag nga awag da ita, iho. Bay, anyo pa nga awag. Ala, panaban kayo. Tamaturog ako. Javon, nakaragragsakak. Siya kunti karagsakan a babae dito'y rabaw ti daga. Ngamin, sikat agbalin nga sawak. Kastak mo at Carol. Aday tanti mang kasar ka data, Javon. Mangrugin ti seremonya ti kasarta. Saan niya patuluyan ti kasar? Javon, Masikugak! Katay ta lalaki tama ti sikog ko! Javon, anya ti keta sa wenda ito eh. Ay, diyak ka mo, Carol. Diyak, amuret a babae. Anyat kahit asawan na ito, Javon. Anyat mapaspasama. Asino na ito a babae, Javon? Papa. Di nakawagan iti papa. Imbabain mo ti anak ko. Javon! Takdiram ti sikog ko. Syaptikal na isang tamasikog akon. Javon, pudno ka diti ipagbagada ito yung babae. Agsao ka, Javon! Di ka aguli magkakasta! Agsao ka! Tiawanan pa in alalaki. Diyaklaim pagarupa maaramid na kanyak tikas jay. Nagsakit, tiri. Carol, friend. Diyak ba't tinamnama akas to iti mapasamak? Wala, di ka nagladingit. Imbag ko tanamuan to'y adagos ti burik na. Kasanulangin no natuloy ti kalay sayo. Nakababa yung tinapasamak, tiri. In
Lawlaw anak day jay a tao. Alam, di ka unay agladladingit. Lilipas din yan, friend. Malipatan tumot lang dagiti tao na iti anapasama. Itay pa'y nga umawawag day jay a Javon. Ngam, jak sinungsungbatan ti awag na. Ha? Tapay ka no? Nagpuskol mo tan tirupa na? Hindi mo sungsungbatan, friend. I-black mo kitin, ah. Awanan tirong ba nga pagsaritaan nyo, ano? Di ka lang nagpampanunutin, Chayfon. Uray siya nga inam. Naibabain ijay simbaan. Diya ka mo, noon niya tirumbang nga ibaga ka ni Carol. Ken iti ama na. Pakawanan dak, mama. Jak amo kasto ti mapasamak. Saan na siya tirumbang nga pagkidawam iti pamakawan. Tauray siya. Diya kanunungan day tangay na ramid mo. Saan ko na makontak ti cellphone ni Carol, mama? Apay, namnamaem ka di pa ya mapakawan na ka. Mama, Ayabam tinasikugam a babae, tagsarita kami. Nupod numan bilang tibagbaga na, naska na takderam tinaramid mo. ni Carol ti ay Agulimag ka! Nupod no nga ay ayatem ni Carol, di mo kumay naramid tinang sikog iti sabali a babae. Carol, anak. Sigurado ka kani ti day tapang mo? Wen, papa. Ijayak pa'y laang syudad nga agnaan. Jak makalipat, no adaak laang dito'y lugar tayo. Alagan ka lang ita, anak ko. Jak kumakayat. Nukas tati kayat mo nga ramidan. Awan maramidak. Agsubliak matlaang, papa. Kaya't ko laang ti makailiw-liwag. Nagsakit pa'y lang amin iti barukong ko haging gaita. Tunggal malagip ko ti kasjay na pasama. Ami, Oh, apay akas ta tilangam. Pampanunutam ka di pa'y laang ti ex mo. Lipatam mon. Tasyak tinas ka na panunutam ita. Data adwa. kaya't nakakano ang makita kan makasarita ni mama. Oh, sure. Kastamot lang ti kayat ko mapasamak. Oh, jak laing pagharup. Agkadwata itan. Sana kasi di nga ilimlimod ta ti panagkita ta. Naimbaglakit din tadi na tamatiltiliwan ti ex mo idi. Di mo kuman ipalagip kinapalabas, Ami. Javon, anya nga ro ti planom ita. Maipapan ka data. Saan pa ila ti panunutan? Kapudpudutan pa ila ang kinapasamak iti kalay sami kumaka ni Carol. Okay. Ngam siguraduam Ano data ti agkasar? Kat awan to kumatimang lapad iti kasarta. Ami, Kat, kaano nga ro ti panagkita mi iti inam? Ay na, excited ako na makisarita kan kuana. kumusta ka ba't iti syuddan? Pasensya ka na, no? Taak lang ang makapasar dito iti agus mo. Busy kami niti trabaho, friend. Nasaya atak mo tiri. Tauray kas kasano, makailiw-liwagak. Ken ado dagiti na amok agagayam ko ditoy. Pasaray iso dati kadwak arumwarno ko Very good. Kasta life must go on. Kung naklakit din ano agpupupok ka pa lang aging ta. Awan mo tinasaya at mapasamak kanyak. No sa anak nga ag-move on. Correct. Gapo ito dahil sige, agpalas ka tarong Marta. Mapantag shopping. Ilibre ka. Kakaiso na nga daak manan dito eh. Alan, agpalas ka at urayan ka. Apay akas dyan ni Ma'am Javon. Kaslasaan mo't ang naragsak iti kadak diti balayo. Di naksamat kaya't ngagbalin ang manugang na. Maawatam ko man ni Mama. Saan lang amin ang naruam iti kaadam dito eh. Ti ko namkit di. Di nakmaklon ngagbalin ang manugang. Taday jay pala akarol ti kayat na aparakan ka. Tangiwat mo. Ang mga numangang na ka ni Mama. Agpay sumat. Di na maaklon asyak ti pinilim. Ala, rumor kakit din dito yung kwarto. Tamangan tayo. Orayan natin ni Mama iti kusina.
Ayan ni Ami, Javon. Kalaat matlatan na nagpukaw idinalpasanangan. Simrak manan ni tisilid may mama. Oo. Kita manday ta agalad ti babae anang isukatam ken ni Carol. Talagang agduma ti ugali da ken ni Carol. Nalaeng ang makilangan ni Carol. Idinto taday ta nga Ami. Ay, saan? Takanayon na nakapupok iti siledyo. Mama, Kitsapay lakuma, tanaragsak ka iti babae a pinilim. Aguray ka. Malagip ko. Di mo't kunana ang masikugi di? O, manunabulan tinaglabas, di mo't dumakdakkel ti tiyan na. sana pod no ang masikog, mama. Aniya, no kasta, inalilaw na tayo amin. Wan, mama. Anya, kat baybay amlat ta nakas jay tinaramid day ta babae. Mama, saan tayo ang may subli ti amin? Isa abay-bayan nyo latta kuman. Jakab mo, noan niya ti rumbang nga panunutok, Javon. Nagdakalariribok, ti pinarnuay day ta babae. Taaging gaita, jak pailaang amono kasano asang wet da Carol ken ti amana. Naladaw ka manan ang nagawid. Nagkapkapwam. Sa dinupay ko, ma. Iji trabaho ka. Imbagak man nga overtime, ha. Jackpot yan. Imposible Agdakit di kasin sinarak mo isot amok. Managatap ka launa, yami. Awan madingar aramidak. Anya tamok ngay. Amangan no sinublem day Jack Carol. Uno saan adamanan ka barbaro ka relasyon mo. Di maamuti bagbagam. Masigurado ka na niya tinaramid mo ka ni Carol isong mataramidam kanyak. Babairo ka kamin. Agulima ka man. Agat atap ka iti angin. Kastamlat na kanayon. Ayan ti cellphone mo. Kita. Darasam. Hello, Tere. Ren, nakaawag ka mat. Kaya't ka kumusta, and friend? Busy ako nga minita. Dak makasarong karken ka. Kunag, ano madanak ti kuntaway, ikuyog ko ni papam nga umay dita. Katuan kinapudno na mailiwak mo kan ni Papa. Kaya't ko na makita. Mano na bulan na jak nagaw-awid. Ay na, maragsakan lagi di day tiyay. Anong, awan pa imot ngamin oras ko, friend. Sikan ati agawid. Kaano ka diti panagawid mo, ha? O sige. Asikaswak lang dagiti mapanawak ditoy. Nang runa iti ayan ti trabaho. Masapo lang makapagpakadaak na imbag. Alarod, friend. Ito nakasagana ka nga agawid. Awagan na kuhan, tasabten ka. Wan, Tere! Ami, nagsarita taman na imbag. Ha? Nabayagan na kayat ka ama kasarita. Ngam, madlaw alikliklikan na. Madlaw mo't nga minadidak kayat ngagbali na manugang, mama. Kunam ama sikog ka. Ngam saan mo't gayam. Apay asyak ti pangibagaan nyo iti dayta. Iti anak yu Anya klase ti panagsungsong bat dayta? Sika ti nagiskandalo iti mismo akasar ti anak ko. Naragsak da kumaitan ken ni Carol no saan agapuken ka. Amukmat ka taday ti Carol ti kayat yu aparay ti anak yu. Kat di yu maaklon ti kaadak ditoy. Wan! Taiso da talaga ti naikari ti tunggal maysa. Ti kunayo Anya ti kayat mo asawan? Nupod no anay kariday ti tunggal maysa, apay nga rod nga intulok ni Javon a mariribok ti kalaysada? Ni Javon to pa tinang plano no kasano ariribukak ti kasar. Tapno sana matuloy. Anya? Ami. Anya ti kayat asawan daytoy, Javon? Kwa. Pudno ka di ti ibagbaga daytoy a babae? Ibagamon tagpay so Javon. Pudnumat, saan ka di? Sikat ti utak ti amin. No apay asaan na natuloy ti kasaryo ka ni Carol? Imbagam agpamaranga ka masikog. Tadi mo kayat nga ikasar day dya babae. Sumartin ka nami. Nabanuga ko nagpampamarang Javon. Syakla ka na yun ng ti kamali. Naskan mo tamamuan ni mama, masikamot lang takin panunot iti day jay. Anya?
Pudno ka di amin nga ibagbaga da ito'y ababae, Jevon. Ami, sumardeng ka na. Nas ka na mamonday ito abakit ti amin. Sumardeng kan ko na. Tinungpanak! Itamat lang. Alam amin na gargarat mo, tapumanaw kan. Paimbag ta, nalagip mo pa'y tinang subli, iha. Mailiwak nga minin kada kayo, papa. Ken kas iti imbagak idi, mapanak la agiliw-liwag iti sakit tinakam ko. Okay, kumusta nga rudan tiriknam? Nakailiw-liwag ka din? Wen, papa. Oh, maragsa ka na kiti dayta anay bagaman ako. Nasaya at unay ta nakalipat kan. Katagyaman akmat kada kayo, papa. Kastamot kan ni Tiri hagayam ko. Da kayo, tinang patpatibker kanyak. Saan dak abinay bayan, papa? Ibagam ti agpaiso kanyak, Jevon. Pangaasim! Mama, pakawanan ta ko ma. Itala ama amiris ko ti amin. Aklunag, siyak ti akin gapuanan ti amin. Diyak kayat nga ikasar ni Carol ide. Isa kinasaritak ni Ami alimod a karelasyon ko. Kunak nga minu ni Ami ti ayatak. Ngam idi na amuak ti pudno nga ugali na. Napukaw ti panagayat ko. Padayugayam ana saysaya at ti ugali ni Carol ngam ni Ami. Napanagnagak dayta. Idi nagkadwa kami iti maymay sa abalay. Nagalas gayam ti ugali ni Ami, mama. No kasta, pinaggidan mo da Ami ken Carol? Dua da iti anobiam. Wan, mama. Banag apagbababawiyak unay ita. Nailaw anak. Nagdarasudosak. Dayta ti maganab mo. Ita, agbabawi ka? Ha, gapo iti dayta ngay naramid mo. Saan kan ama ikari kan ni Carol? Nasingput ni Carol, kat saan na a-deserve ti lalaki, akas ken ka. Tulungan da ko, mama. Kaya't ko ang makasarita ni Carol. Agkidawak iti pamakawan. Kat numapakawan nak. Ituloy mi ti agkasar. Lading itag. Nga mabayin akon nga umasidig kadakwada, Jevon. Adapi mintas ka anag na diti syudad, friend. Ha? Carol, wait. Makitkitam ka diti babaeng agturong diti ayanta. Looks familiar. Wen ngagbayso. Iso na ita dyan ang lapad iti kasaryo kumaiding ka ni Javon. Hi, Carol. Ada ka gaya man. Nabayag mo ta nagpukaw ka dito lugar tayo Agyaman ta nakita ka. Ado ti kayat ko nga ibagakan ka, Carol. Hoy, anyat masapol mo. Pangasim, di ka man na nag-iskandalo. Tano agaramid ka ti jak magustuhan. Ibabain ka man, akasi ti parang ibabain mo ini ti gayam ko. Diyo pa'y gayam nalipatan day dya pasamak. Lilipat mi na dyan. Ngam nga po ta nakita na ka. May palagip manan tinapalabas. Pakawanan da ko ma. Ngam saan la asyak takin plano iti dayjay. Unfair mat no siyak laang ti pabasulan nyo iti amin. Apay kasta ti bagbagam kada kami. Awanan bibiyang mi kada kayo ka ni Javon. Ay, kinapudno na. Nagsina kami ka ni Javon. Kat ado ti kayat ko nga ipalawag kan ka, Carol. Iso ano ikan nakitigundaway ko ang magisarita kan ka. Pagyamanak. Kan kayat ko magtintagkid daw iti pamakawan. Hala, Carol. Ikan tayo tigundaway nang agpalawag. Basta sigurado lang nga pudno amin nga ibagam ka na kami, ha? Wen, ado ti maiparang ko nga ebidensya iti amin nga ibagak kada kayo. Naimbag ng oras mo, Carol. Sika. Please, pagsarita ta ko, ma. Ala, sumrek ka. Magyamanak. Anyat gagarang. Pagawanan na ko, ma.
amok adakkel ti nagbasulaken ka. Napalabasin dagi jay. Linipat kon, Jayvon. No kasta, napakawan na kon. Diya kaya dagi mula iti sakit tinagam, Jayvon. Isuan na pakawan kan. Agyaman na, Carol. Agyaman na. Oh, saan, Jayvon? Di nakarakupen. Tanabayagan na nagsinata. Ay, sorry. Ngam, mangrugi tamanan. Total, awan mo formal breakup ta? Saan ka di? Ladingitag. Ngam saanen amabalin, Jayvon. Anya na tinyawar mo kanya, Carol? Ha? Sure ka? Wedding invitation? Pasensya kan no inlimod ko ken ka ti may papan iti kaadat nobyo, friend. Mabainak ngamin. Ay na! Kamon tiyanan na. Nakasapol ka matlagan iti kasukat na dya Jayvon. Sapay ko mga rod, tawanan mang lapid iti kasaryo. Na-trauma akididamo si ka. Awan mo't siguron. Kinapanak ni kakon ti kinapudno na kanya. Finally! Hakit managsakarak para ken ka, friend. Mama, Dayta tinagan kanab mo. Nasingput ni Carol, ngam pinaruspusam. Awan karbengam amasakitan. Tasi kamutiim mo na nang pasakitken ko na. Saan? ang mga numabalin niyo pa ya kasarita ni Carol, mama. Isu ti ayatek. Ti kayat kong ay kalaysa. Di mo ni pilit, tibagbagim kan ko na. Tadan sa balingay ayatin na. Kat, agkasardan ni ti mabiit. Ken maysa, kalpasan ti naramid jukan ni ami. Ada pa'y larupam nga agsublikan ko na. Ha, agbahin ka kumamot anak ko. Mabuhay ang bagong kasal. Agyaman naktiri. Nagragsakak. Nagaduti di maray iti kasar ko. Ay na, namum lang, pinagbantay ko, nagiti gagayim ko, di taruangan di simbaan. No, damadlaw da amad di, titigtignay na, gat di dapastrikan. Sika talaga. Karon, kablaawan kayo tinagasat nga asawa, itinaragsa ka pa nagkalay sayo. Jayvon, naimbag man ta nakadaray kay ti kasarmi. Wen, kadwak ni mama, Kasta ka di? ngam sana kon ngagbayag. Ada pa yung aming trabahok. Itad ko lang to'y regalo kada kayo. Ulitek, naragsak apa nagkalay sayo iti asawa. Agyaman kami, Jayvon. Sige, mapanak pa'y. Ha? Napanan? Madlaw analiday. Ang among friend, kinapudno na. Kastaw na iti panagdanag ko, itay madama di seremonya ti kasar. Taapay mo't. Una ta ti amok, agis skandalo ni Jayvon. Ngam saan mat gaya. Saan namot siguro nga aramidon ti kasta. Awan ti rason, Terry. Wan mat kat di Angam basta, iso ti sipsipo ta kitay. Lakit din, nasikaswantan dagiti agsangput a bisita, friend. Sige. Ay no, kamlawan ka manan, friend. Sapay ko ba ta naragsak ka, iti agnanayon. Agyaman na, friend. Awan palimad, adi may bulgar. Di ka mang loko tapnusan na mariribok, ti biyag mo. Alagagayam di tanti nagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biag Ti Tao. Randolph, Apok,
Apay kasta tila nga managgapo dita silid ni nanang mo. Inyigak iti kanan ni nanang, Lola. Ngam tinipay na sanak pinarwar. Isumit lagayam nga danang ngagkuan na buo nga plato itay Ala, aginanakanta mo ka na banog ka naggapoy ti trabahom. Siya kundi makamukan ni nanang mo. Maasyanak ka ni nanang, Lola. Kasla mapukpukaw nam ti limbong ti panunot na. Gapo iti pupusayin ti kapsat ko. Wen nga rod, ang mala, andi nga yan talata. Tapno may liwliwag na tinakaro ala dingit na. Anak ko, umangan ka kuman. Kita man talangam, nagkutungkan. Aginggat ka ano aya, kasta ka. Abigail, anak ko. Aklunan tayo kuman, ngaging galangan ni Jeti Biag ni Abigail, anak ko. Anak ko. Mala, idisok dito'y lamisaan to'y kanamuan. Mangan kan tulatan no mabisin ka. Di mo kumabaybay Auntie bagim. Laglagi pa nga dapan ni Randolph nga anak mo. Mala, umay ka man tarakupan ka anak ko. Sige, isangit mo dito'y abagak. Nuday tatimang palagan itirik nam. Adak lang dito'y abay mo amangan dingay kan ka, anak ko. Kumusta ni nanang, Lola? Nakapangan ka di mo't lang? Napok. Nakaturog pa yan Naiturog nanti pa nagsangsangit na. Lola, Awawatem kumalatan ti inam, Di na pay lang amin maaklon nga awanan day di kabsat mo. Amumat, no kasano ti panangipatag na iti day di abi akabsat mo. well, Lola, amok day ta. Tanariknak amas impatag na day di abi kilingam siyak. Ore no kasta. Patgaklatan ni nanang, Lola. Mala, di ka ko magpanunot iti negatibo, Tamok ngagpada ti panangipatag ni nanang yo kada kayo. Awawatam kumalatan di inam, apok. Hello, Heidi. Anya ka matan, Randolph? Idi kalman ti imbagam apa nagkita ta. Ngam di ka mat nagtungpal iti saritaan. Ita, tadalakad mi kadagiti gagayam ko. Kunam arumarta. Ay saanan? Inton maminsan latan ti irurarta. Jakmat kayat apaayan dagiti gagayam ko Pasensya kan, Heidi. Adda nga min inasikasok diti balay. Nalipatak nga dagayam lakad ta. Ti kunam ket di, saan akon anapatagkan ka? Saan mo takasta? Ammom nga ay ayatan ka. Maawatan na kuma. Ala, madamdama kanton nga umawag. Taada dito yan dagiti gagayam ko amang sukon kanyak. Sige nga ron. Agan anad ka, ha? Bye. Kat, anya ngay pare. Nakasaga nakakadin iti umadaning anibersaryo ti kumpanya pagtrab-trabahon to. Herminia. Henry ka dilatan. Di nakman awagan iti Herminia. Tamakapabakwar dengdenggan. Ala, Henry no Henry. Okay. Ada ka din nagatang mo a costume mo para iti event tayo? Pakpakawan mo ta. Numapagkausdak iti pang babae akos. Ngam kasta ti imbagada iti meeting tayo a costume tayo. Nagiti babae, agkawas iti pang lalaki akawas. Kat dagiti mo't lalaki, agkawas damot iti pang babae akawas. Nagalas. Nagmayat to pa ilata na panunot da. Kendakkel ti premyo ti kapintasan iti costume. Mayat ko no pang lalaki ti badok. No pang babae kanumat. Agkuyog tantukit di ama panagsapol iti costume ta, Henry. O detoy, bagbagay mo na ito ang bestida. Usaram detoy. Anyamat dayta. Nagsilap mo. Mayat da ito'y bagay mo. Manjak. Jay simple lang ang tipilyak. Jak mayat dayta. Si Kangay. Anyat na pilim. Awan mo't nga ron.
Awan mo't umanay. Awan dito'y tay size ko. Alang, intag sapol iti sa bali. Saanan? Malaman. Agawit akit din. Kat, anyang ingarod ti usaram. Agsapulak to ni Jibalay. Ano ti bestida day dinataya na kabsat ko? Mangkita akton iti usara ki jay. Adu ka tinapipinta sa bestida na. Randolph, si kakadidayta. Apay akas ta tilangam. Nakabistida ka kan nagatidog pa'y tabuk mau. Kan nag-make up ka pa'y. Tay sama bestida day di kabsat mo dayta. Apa yan? Anyat mapaspasamak kan. Lola, relax. Impadas ko lang na iti kawas na iti kabsat ko. Adda nga min maangay nga event mi iti kompanyenton rabi eh. Ay naapok, iti kasta langam. Kaing ingas mula unay tay nagawa na nakabsat mo. Ha? Kabsat ko nga ro, di kaing ingas ko, Lola. Oh, bagay ko kadimot lang ti agbalin a babae, Lola. Ha? Ay na, bagbagay mula unay. Kasla kay lagsinginan iti natayan nakabsat mo iti kasta nga itsuram. Ang musubom dayta. Tamang ano kala at arumwar di inam kat makita na ti kasta nga itsuram. Amang anong tan na ka. O, Lola. Umuna ka ito na maturog no rabi iwan. Ta marabyanak nga gawid. Kan tapno saan kayo ang mapuyata na manguray kanyak. Oray, ta damat duplicate ti tulbag kanyak. O sige nga rod, apok. Ay na, no mukla nga dakkel gayam ti premyo. No asino ti kapipintasan. Kan kagwapuan, inkarigata kumalatan tinaggaon kan nagwig. Imbagakmat ngamin ken ka, ngam dinakmat ngamin patpatyen. No joke pare ha. Kas kalababaeng agpaiso di ta suot mo. Nagpintas ka gayam. Nagbalin ka babae. Kaing-ingas mo tayo nagawa na nakabsat mo. Henry, Pasensya ka na. No impalagip ko ti kabsat mo pare. Kaing-ingas mo gayam. Nagbistida ka. Sige. Tayo nakagsukatan. Tanalpas mo ti program. masaduta kon nga agsukat. Kastoy kon nga agawid. Ha? Ne? Di kay paymat naturog na na. Anda kay paymat dito salas. Abigail, anak ko. Nagsublikan. Nanang, sana siyak ni Abigail. Oh, anak ko. Kailiw ka una yun. Nanang, inarakop dakmatan. Di kan pumampanawan. Nanang? Italang manan nga rakupan nak ni Nanang. Tsak may ladawan tiriknak. Ay Randolph, ay na, ada ka magaya man na po. Walola. Nagsublin ni Abigail, nanang. Ay, Randolph, kasta una ya panangarakop na kan ka. Pagarupan na si ka ni Abigail. Bayan nyo lang ni Nanang, Lola. Mala, umay ka anak ko. Mapantay di silid mo. Tasagay sayag tatidog abok mo, wan. Ha? Wan, Nanang. Ay, Diyos ko. Anya na ito yan na mapaspasama kiti anak ko. Mapukpukawan na talaga tilimbong ti panunot na. Kumusta ni Nanang Mau? Nakaturugan? Wan, Lola. Inuray ko ang makaturog. Tadinak mat ibatanan. Nakaigamlatan iti imak. Ipagarom na talaga asyak ni Abigail. Ay, kasanudaytan nga ay. Lola, nagragsakak tunggal arakupan nak ni Nanang. Ha? Ken, nakaragragsak ni Nanang tunggal makita nak akastoy ti suot ko. Tatalaga apagarupan na asyak ni Abigail. Kasano nga rudaytan, apok. Irwar ko amin akawas day di kabsat ko anakadulin. Ta iso ti isuot ko, Lola. Nanang, good morning. Mayat ti isam nyo ita Inyagan kayo ti kanan nyo. Wow, bagbagay mo day tabistidam.
Nagpintas ka, Abigail, anak ko. Nanang, patib ka rin nyo kung mati panunot yo. Di yo itulok nga abakan na kayo tinakaro aladingit yo. Randol, papaok. Saan ka kadi amarigata niti kasta nga raramidem? Saan, Lola? Basta para iti pagragsakan ni Nanang. Araminek kami nakabaalak. Ay, apay no ipaagas ta ni nanang mo. Sa balin ti Jarna. Mapukpukaw na talaga ti limbong ti panunot na. Awan mo't madingar aramiden na, Lola. Diyak kayat amaya dayo ni Nanang. Uray, ta saan mo't ngagdangaran. Kan saan arum-rumor diti balay. Kan naragsak tunggal makita nak anak kasuot iti bestida den di kabsat ko. Wen agam aginggat ka ano ngay day tapa nagpampamarang mo. Aginggat makita ka naragsak ni Nanang, Lola. Kan kakaisuna amay pategnakon ni Nanang. Ha? Manipod ubingak. Tsak unay narik na ti pamatag ni Nanang. Tanilatan Abigail ti ayan ti atensyon na. Ang jak ginura ni Nanang. Awatak latan. Takas tamat ti kanayon yung ibaga kanyak. Wen, awatem latan ti inam Tamum mo tama nagsaksakit day di kabsat mo. Iso nga imbukbuk na ti atensyon na kenkwana. Well, Lola. Sana bali. Tanda kayo matamang sulsulnit iti pagkurkurangan ni Nanang kanyak. Adda kayo amang ipatpatag kanyak, Lola. Nadaw, linaba kami ng dagiti na usar mo abistida day di Abigail. Adda man ng usaram, apok. Jesus, nagbanog kayo pala. Siyak kuman ti mang labakar kita. Ay na, napigsaak pa nga aglaba, apok. Alang arod, Lola, inak agpulesan. Tapakanay ko ni Nanang. Mabit lang, umayon. Hi, Randolph. Heidi? Apa yung kastati lang nakabistida ka? Naka-make up ka? Ko, tinasaya at sumrek ka, ta? Diyak laing pagaro. Bakla ka gayam. Ni, sana po nura ta. Gitakan. Heidi, mabit lang. Heidi! Awanan, Lola. Namimpinsanan asininan anak ni Heidi. Gapo iti kastoy alangak. Dinak man lainik ka ni ti gundaway ko anak palawag. Nala, sana balay. Makasapol kan pa itinasaysaya at ngam iso, apok. Lola, Talaga siguro saan nada kayo ti para iti tunggal maysa. Karen, sabong para kan ka. Randolph, masansan matanti panangtad mo kanya kiti sabong. Nagsingpot ka, Karen. Kat jak malapdan tiriknak nga gayat kan ka. Amang ano makmaklaat ka laang, Randolph. Saan? Natingiting kon anay bagtiriknak. Kat talaga nga agayata kon kan ka. Randolph, Ngam di kagdanag. Jak agapura ang mga mo iti pangandeng mo. Ngam idawdawat ko lata. Asapay la ko mataad na namnamakan ka. Lola, tangay kasangay ni Nanang inton bigat. Awisek to tay gayem ko kan tinobyak. Tapno adda kadwa tayo amang celebrar iti kasangay ni Nanang. magkatala Sikati makam mo, Randolph. Agluto akto nga ro iti pagsasangwan tayo Saan Lola? Agorderak to langan iti Tirwara. Tapno saan kayo na mabannog nga agluto? Agyamanak na nakadaray kayo iti kasangay ni Nanang, Karen, Henry. Inawis na. Isungin mayak.
Italaang manin nakapasyarak dito balayo. Uray siya. Italaan nga nakaumayak dito, Randolph. Aywan, ayan ni nanang mo. Ay, aday Giselle na. Kaya't mo kaniya makita? Wan, O sige, tayam amo kakin ko na. Iso ni nanang ko, Karen. naimbag nga oras yun, nana. Pasensya ka ni ti kasta adyar ti inak, Karen. Tamanipod na tay ti kabsat ko. Nagbalina na kasta ti kasasaad na. Di na ngamin maaklon ti ipupusa yan ti kabsat ko. Nakapoy ti pakinagam na. Iso anapukaw na ti limbong ti panunot na. Kasta ka di? Asino ka? Ayan ni Abigail. Irwaryo ni Abigail nga anak ko. Agsangit mo tan. Nakakaasimot ni nanang mo. Sika, anyat nagan mo. Ay, siyak ni Karen, nana. Ay, nagpintas ka mo dun. Agyamanak, nana. Nasingpot ni nanang ko. Saan nga agdangran? Iso na lang tanubirukan na ni Abigail. Talagang agwala. Ayan ni Abigail ka. Irwaryo ni Abigail ka. Irwaryo Mang Rudy manin nga agwala. Mabit lang, ha? Umakbit at pulas. Ha? Randolph? Apay kasta tilangam. Apay nagbistida ka, nagwig ka pa eh. Abi anak ko, I love you. Ha? Kasto'y tiyarangamida, Karen. Naskan nga agpamarangak akas babae. Tapno aglaylo ni nanang. Naitilangan ti amok apamuspusan. Tapno maparagsak ko ti inak. Di ka kumaagsangit, Randolph. Tsak lang amin malapdan tirik na agsangit. Tunggal makit-kitak ti sitwasyon ti inak. Masya na ko naikit ko na. Randolph. Patpatgag unay ni nanang ko. Nga oray tsak narik na ti pamatig na kanyak. Idi si bibiyag pa iti kapsat ko. Tanay di kapsat ko tinangimukbukan na iti atensyon na. Panagkunak. Nasaysaya at no maipaagas ni nanang mo, Randolph. Tapno agimbagan. Kaya't kung ipaagas ni nanang ko, Karen. Ngam kasanon. No agimbag, di naktumanen pagan ano. Ha? Sigurado di naktumanen pagan ano nga arukupan, Karen. Di ka kumagpanunot iti negatibo. Ikararakan ta ti inam. Tapno sana mapasamak ti pagdandanagam. Tinapatag, maipaagas kat agimbagan. Sige. Ipaagas tayo nga rodan ni nanang ko. Lola, sumurot kayo kanyak. Ha? Papanantaya, apok. Intay yawi din ni nanang. Ha? Nukasta. Talaga na imbaganan. Wan Lola, nagsublin ti limbong ti panunot na. Ay na, agyaman kami. Diyos ko. Nanang, Ay na, Anita, anak ko. Ay, pudno gaya man na imbagan kan. kailiw kayo unay. Kailiw na kamatan na. Ayan ni Randolph, nanang. Adala itay dito eh. Diyak maamot na panan na anak ko. Adak lang dito nanang. Randolph, anak ko. Umay ka man dito, hoy. Apay ngaglumlumang ka. Kunak namin no sa andak asapulan nanang. Isa mabainak ngagpakita. Anak ko, patpatgan ka unay.
Pakawanan na ko, ma. Nadyak unay na iparik na ti pamatag ko kan ka. Nanang, Anak, nanang, pat kan ka unay. Pat kan ka. Sapay kumata di nakagura, anak ko. jak tumaramit ti manggura ka na kayo, nanang. Gapot patgan kayo unay-unay. Kat, agyaman lang. Tauri nagsublin ti limbong ti panunot yo. May patagdak na tagayam. Anak ko, si Kalangan tinabatbati nga anak ko. Patpatgan ka unay. Pangaasim tasalwadam ti sadunat mo. Agan-anat ka akanayon. Tapno awan na kasama pasamakan ka. Tapno agpaot pa'y ti panagdinat, anak ko. Wala lang, ikarik. Kat di kayo tupulos baybayan. Ipatpatag kayo ka ni Lola, nanang. Itata nakaanak akon sa kalasumangpat, Danilo. Okay, anya ko may ta. Awan bibeng mo. Di ka madanagan, tapo manawag matlaan. Umay ko la alanda giti kawas ko. Apay, nakasarak ka manen iti boyfriend mo, bakla. Sasawa mo't dorbab. Ay no, konsumisyon ka nga asawa. Diyak laing pagarup anak ka asawa ak iti silahis akaskan ka. No amok la kumakasta ka idi, diyak nakiasawa kan ka. Kat no pinilit nakmat nga minidi. Kuna ka man jak ngam sinulisog nak. Pasol mo takundi malalaki kamot ngamin idi. Impakitam dagiti nagdadakkel amasel mo. Ngam pangkalub mo lagayam itipod no akinataom dagita ang muscle mo. Anya orti mabalin ko, talaga kastoy ko. Kasanon to'y putot mo, basta panawam latan. Ay kat mang tidak to ay ti suportana. Basta jakon kaya ti makidinakin ka. Sana ka naragsakit din naman no. Sa bali ti ayan ti ragsak ko. Kumusta ka, Randolph? Ha? Heidi? Nakalagip ka man? Nasabat ko na minsan ni Henry akatrabahuam. Kat nagistorya kami. Ado tinaamuakan ko na may papankan ka. Ha? Pakawanan na ko, Randolph. Saan pa'y anala daw ti amin? Isublita ko mati na palabas. Saan ka di sa uti gayem ko kin ka? Nga adan GF ko? Saan kayo pa'y matanag kasar? Anyat amok ngay. Ang mga nupanakip butas mula ang dayjay. Anya? Awan kinapudno na ita, Heidi. Ay ayatak ni Karen. Kat asidagan ti panagkasarmi. Anya? No kasta? Awan namnamang agsinublanta, Randolph. Ladingi tak, Heidi. Ngam awanan. Adwa panubok ti paglasatan ti tunggal parswa. No nakapoy ti panunot mo talaga ang maabak ka. Ngam no kumpet kay ti Diyos ana marswa, tumipkar ka. Kat malabanam to amin akarit adumteng kan ka. Alagagayam ditan tinagpatinggaan, day tapakasaritaan. Dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring, Eli Palacio. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel, JENA ALMOITE DRAMA. Salamat kada kayo amin. God bless iti tunggal maysa. Biag Ti Tao. Kumusta ka na din ko? Igagaad mo mula ka di ti panagadal mo? Uwin manong, di ka madanagan. Jak sayangan ti kwartang ipaw-pawit mo. Agyaman nakit di May satawin laangan ti urayan, agturpusak matan. Si Kangi manong, kumusta ka matditan? Okay lang mat Eva adin ko. Awan pagdanagam kanyak, ta nasingpat ni Sir Wilson abos ko. Nasayaat nga rod no kasta manong. Madlaw na singpot tabos mo tabi mayag kamat kan kuana, kas driver da. Di mo kumadadaulan ti panagtalutdakan ka manong. Wen adin ko.
Amok mo't kar aramidak ditoy. Oh, alang arudan tanay. At dapat papananmi ka ni Sir Wilson. Baliwak tumanan ti umawag. O sige manong, agananad ka kumakanayon. Di nakpakadanagan ditoy. Uri dadaan ti Shirley akad kadwak. Okay nga roda rin ko. O sige, bye. Tay ka di kabsat mo't imawag. Wen auntie, kinumusta naklaang? Dayjay laang timbagana. Di na magmukumaan no kaano nga agipaw iti kwarta. Awanan ti maigatang iti makan. Sapay nagpigsa kamangan. Ah? Ni, katno kay titad ko kada kayo di impawit ni manong akwarta, auntie. Ay na manumula ti pagtayakan ti 3,000 a pisos ngay. Nagado kayo apakpakanek. Si Syakla ang mata na inayon kada kayo, auntie. Dagiti inam nga anak yo at tinapig sa amangan. Nang runa dagiti 5 alalaki. Nagdadakkelan da karni nga maawan trabaho da. Anyat ko nam. Ah, ay, awan auntie. Sige, tay nakalaan tinabat-bati nga allowance ko ta itid ko pay lakada kayo. Uray jakon ag merienda iti pag-adalan. Tamangun sensya pay. Ibagam kitdikin ni manong mo, anayunan na ti patpatulod na kwarta. Nagngingi na aminan agagatangan ita. Sir, adda tayo dito balayo. Ayun, nagpaso. Sakbutan na puutan. Nairidip kumutan. Madlaw mat ngamin anabannog kayo, sir. Wan nga rod. Ala, bumabaak nga rodan ta igarahi mon to ilogan. Aginanakan tumutan. Wan, sir. Ay, sir. Tayo wallet yo. Nabati dito yung nagtugawan nyo. Lay, wan nga paiso. Ayaw na yan. Agyaman na ka, Sherwin. Talaga mapagtalkan ka at driver ko. Awanan yaman na, sir. Aginanakan tumutan, apama na may garahim tilugan. Ayaban kan tulangan, no adamanan papanantawan. Wan, sir. Anya ngay, nagpawit ka din ni manong mo. Wen auntie, ngem pang matrikulak laang dayjay. Adamot ay nayon na sobra pang allowance ko. Ay naagbisin tayon. Ngam day tapay lapang matrikulam tiyal alikakam. Naimbag kumaano at da trabaho ni uncle mo. Sapay kalkalpas ti kontrata da iti construction na pagpapaayan na. Auntie, Ala, mudto'y pailaang tay pang matrikulam ko ma. Tay palingkik pailaang. Dawatam tulat tamanin animanong mo. Total, dakkel samot ti sweldo na ijay. Tanabayag mutin nga trabaho ijay syudad. Basit lang ti sweldo ni Manong auntie. Tapang matrikulak ngamin ti ipang pangrunan na ayor-urnungan. no alaan nyo dayjay, amang ano awanan ti maitid na. Tay nurnong na dayjay iti mano abulan. Kat makamumutin ang agdiskitar. Ala, mudto yan tamapanak ijay palingki ita. Makasidsida ka nun ni uncle mo iti bulalo. Ngam auntie, masapol ang makabayad ako ni Pag-adalan inton bigat. Adola amin dayta. Apay ngamin apilitam ti agadal no awan kwarta pagadal mo. Ikarkarigatan ni manong ko ti makaurnong auntie, para iti dayta. Iso ang maasi kayo kumamot iti kabsat ko. Pagrigrigatan na ti kwarta nga ipawpawit na. Amangan no nalipatam, asyak tinang padakkelken ka. Sipod idinaulila kayo nga kabsat. No kwenta ti amin anagastos ko. Kurang pay dagiti ipawpawit ni manong mo. Auntie, Oh, ayan tay kwarta kunak. Yagmoon, Eva. Di nakpagpungtutan. Amumot asabali ak ang makapungtot. Amangan no anya pa'y ti maaramid ko kan ka. mabiit lang nga rod auntie, tay nakalaan. Manong, awanan ti pagbayad ko kung may tuition ko. Hinala ni Auntie Shirley. Anya? Apay ngay? Adamat lahat tayo ipawpawit ko kinkuha na kwarta. Apay pakibiyangan na pala ti para ti tuition mo ngay. No kasta, pawpawitam ni Auntie iti kwarta na Manong. Katuan na Eva. Tunggal pawitan ka. Pawitak mo't ni auntie. Ni, ik-kamot gayam. Ngam apay adawatan nakpailaang ngay. Ultimo allowance ko, dawatan na. Anya mo't ni auntie Shirley.
Arik na siya kung timang bibiyag karakwad asa nga pamilya. Takanayon mo't adumawat iti kwarta kanyak. Wan nga rod Day talay paw-pawit mo tinamnamaan dan. Naimbag kumamot no dakkel ti sweldo ditoy. Ngam saan mat? Wan nga rod. Kasanon ngay manong. Amo ka na bayag mo ngay nurpurnong day pang matrikulak. Sapay masapul abayadak ti tuition ko itaalawas. Ngala, di ka nagdanaga din ko. Kitaag na niya ti maramidak. Agdis kitarak, tapno adda mayawat ko kin ka. Pasensya kan manong Sana bale, tenton makaturpusak. Awan ton ti problemaam. Dayjay, rimarmanan ni Sir dito ilugan. Kat nabati naman ang tibag na. Amok akwarta tilinaon dayta. Diyos ko, pakawanan na kumay ti dayto yung aramidag. Ado nga minan tinabalik ka ni Sara. Kat sigurado adin akong ikan dayjay. Iso apakawanan na kumaapo no aramidag ti kastoy. Itapay lang. Agkidawa kon iti pamakawan ka na ka, Diyos ko. Kitaan nyo man ngamin anasaya at ti trabaho yo. Bilangin nyo anaymbag ti koleksyon nyo sakbay ayawat yo kanyak. Nakababain pa yan ni Jet Taylor. Tagkurang matan di bilangin na tay kwarta. Jakon kaya ta maulit pa data napasamak. Nawatan nyo. Sir, ay ayabandak ka di? Anyat masapul yo? Yalanak man iti danom. Ken pakialam tay pang BP nga day tilamisaan ni Salas. Kaslang imato manan ti presyon ti darak. Apay ngay sir? Agkurang tayo na erimit a koleksyon ni di Kalman. Takalagatad di kurang na. Kung nadagiti staff ko, husto lang hindi binilang da. Iso pa ikit di tinagbayagak iti bangko. Tamangan ko nakno agpalpalyalaang tayo mani kaunting masini jay. Agam saan mat? Awan mo't malagip ko asabali anapananta. Sakbay anapanta iti bangko. Sir, naggasolina talag mat. Kasano ko mga agkurang tay koleksyon nga nyawat da kanyak. Ay, may stress sa katalagan. Yala, Sherwin. Yalaan na ko ni Tidanom. Uwan, sir. Hello, Manong. Ay na, naimbaglakid din ta nakadiskitar ka adago iti kwarta. Kunak no jakon makabayad iti tuition fee. Basta para kan kaadin ko. Aramidot ki amin ang kabalak. Aywan, nagbiit ka mata na nakadiskitar. Nagdakkel pa jigatan nga inted mo. Bimali ak itibos ko. Di mo't ko na madakkel tinabalim itibos mo. Imbag man tinikan na kamanan. Naasing amin kanyak. Okay, tanya ngay. Nakabayad ka ni tuition mo? Wen Manong, naimbaglakit din ta nakahabulak. Diyak ko makagradwar Manong. Ala, basta ipamaysan ti panagadal mo, adin ko. At daak lang dito yamang suportakin ka. Kahit nadapay ka sa pulam, ibagam lang, wan. Wen Manong, kat agyaman nakmanan. Apay ngay, manon a Domingo asaan a nagpawit ni Manong mo. Ay, madinsan na. Auntie, mawatan niyo ko man ni Manong. Naibus ti kwarta na ta nagipatulod kat nga rod iti pang matrikulak. Inalayumat nga mintay damo nga inted na kanyak. Di ko na naibus yun day Auntie. Manumat laangan ngay ta 10,000. Kurang pa'y nga allowance tayo iti makadomingo. Ado ko mati pa kaigatangan nanday Auntie. Nagpagatang nga rod ni kasinsin mo at cherry iti baro akawas na branded. Kani, awan mo nagbatin. Nangina mo dagijay kawas na. Ribo mo ti presyo na. Anya, una yan. Napan amin iti kawaslaang day akwarta, Auntie. Apay, si ka Eva. Adda ka di parikot mo? No nagpagata nga kininanang iti baro ang kagawaan, ha? Ay, awan matkit di, Cherry.
Ngam, imbat tsandak kumamatay iti para allowance ko. Ultimo igatang ko iti ka nakiji pag-adalan. Awan. Ngam sika, kanayon ka makita asumrak iti sikat a fast food. Kat adda nga rod igatang ko, anya kumaita. Kas kalakalalaingan dita. Tap na ibaga ken ka. Kurang pay tay ipaw-paw iti kabsat mo, apagbayad iti panagnaed mo dito balay. Pasensya kayon. Ngam pagrigrigatan ngamin ni Manong ko ti sweldo na. Adula amin asasawam, kunamitlan addan ipanpanak kayong agkabsat. Sherwin, isardag mo man pa lang tulugan, ipaigid mo pa lang. Nagasag, tigayam ko ta kasaritak biit. Uwan, sir. Abday ta, sir. Naipaigid kong tulugan. Ibati kon to'y bag kan cellphone ko. Ta mabiitak lang. Sige, sir. Abday ta. Nakapanawan ni sir. Kat imbati na tay bag na. Diyos ko. Pakawanan na kumamanan iti daytoy nga aramidag. Masapol manan ni ading ko ti pagbayad na iti pag-adalan da. Ket awan pa'y naan-anay akwartak ditoy. Maudin daytoy yapo. Lokatakon ti bag ni sir. Nagado akwarta. Mangkisaya kon. Kung nagtupay kat. Ha? Sir Wilson? Damat kan kadwayo a pulis. Well, tay patiliw kan, Sherwin. Ha? Sir? Husto pala ti atap ko kat. Sikaw ti mangkiskisay iti kwartak. Di mo pa yan nadlaw abatog ti police station ti nagsardangan ta. Ha? Sir Wilson, pakawanan da ko ma. Agpalawagak, sir. Kasapulak namin at talaga ti kwarta. Awanan ti adu payasaw. Basta sung batam ti kastangar aramidam. Agtatakaw kagayam. Apay ngay adyak mutan maawagan ni Manong Sherwin. Ay, kaya't ko kumamot ako mustaan. Naimbaglangan ta dapay kwartak. Kat iso ti pinagbayad ko iti graduation fee. Maragsakan lakit ni Dajay. Takamaudyanan na. Agradwarak matlaangan. Eva, talaga ka di nga awanan ti ipawit ni Manong mo. Diyak nga ron maawagan ni Manong, Auntie. Masapol ko ti kwarta pagpalingkita. Awan kwartak, Auntie. Tadi mo tan umawawag ni Manong. Madanagan nakpaikit din. Amangan mo no nalipatan na kan. Saan mo takas din ni Manong ko, Auntie? Amangan no busy laang. Kasanon no dadakas anapasamakan ko ana. Kasanon no natay gayamon. Di kay kumamot agsaw iti kasta, Auntie. Nakarkaro lakit nga ruti pa nagdanag kun. Kasano daytan? Sapay umadanin ti graduation mo. Wan nga rud, Auntie. Surutam laangan, ije pagtrab-trabahuan na. Wan, Auntie. Talaga akas ta ti aramidak. Sa pulag ti inton ni Manong idi nga address na ijay. No kayat mo akat agpakadwa ka kin ni Cherry akasinsin mo. Iplitsam tawan mo't kwarta na. Kurang mati kwarta, Auntie. Iso nga oray siya klaangan ti mapan. Katala, makamo ka, Eva. Si kakanit ay ibagbaga tay katulong asa nga ili. Naimbaga bigat yu, sir. Siyak ni Eva. Kabsat ni Manong Sherwin. Dito'y ngamin ti imbaga ni Manong ko apagtrab-trabahuan na. Diyak ngamin makontak. Ayan na ka di, sir. Tinasayat. Sumurot ka kanyak, tanday pakitaken ka. Manong, Eva, ading ko. Apay nga da ka dito eh. sikatirumbang nga pagdamaga kiti kasta. Apay nga da ka diti pagbaludan. Anya tinararamid mo. Dumngag ka, ading ko. Isalaysay ko tinapasamak. Jaklaim pagarup at tinakaw mo gayam dagiti kwarta ngayong pawpawit mo kanyak, Manong.
Saan nga amin? Ta nagrigrigatak yidan duma. Oray pay, sana rumbang tikas di nga naramid mo. Di na ko makagura, aning ko. Agraduarak nga agpayso, ngam naggapumat gayam iti dagas awagas tinabusbus ko iti panagadal ko. Pakawanan na kading ko. Jakmet ngamin impagaro, akas to iti pagbanagan ti amin. Ngam no pa'y kasta, naragsakak. Takamaudyanan na, kat makaturpos kamatlangan. Ngam sana ka naragsak manong, ngamin adakan diti pagbaludan. No kasta, tinaktakaw nga ron, tinaggapan ti kinkinan tayo iti inaldaw. Ay oo na yan aya. No amokla kasta, jakla kuman inawawat. Oray agdepel kamin iti asin, basta naggapo iti nasaya at awagas. Gapo kanyak. Iso ana aramid na tikas di, Auntie. Sana pakaragsakan tikas di ngay naramid na. Oray no makalpas ka, no saan mo't anasaya at awagas tinaggapuan ti binusbos mo anagadal. Awan serbina. Nakaturpos ka, gapo iti panagtakaw ti kabsat mo, kunadan to ah. Oh, nasaya at nga rod adang ganda ita. Auntie, Mangibabay na di kabsat mo. Iso akalpasan ti graduation mo. Ala amin ang agargarot mo, tapumanaw kan ditoy. Diyak kayat amaamuan ti tattao ti kasta nga inaramid ti kabsat mo. Kat pati na kami, may babain. sir, umayak man na nagpakpakaasi kada kayo. Pakawanan niyo kuman ti kabsat ko. Tapa man ang makagradwarak. Bayadak tinaalan na akwarta kada kayo. Ha? Kinapudno na, sir. Siyak ti makagapuno apay ana aramid ti kabsat ko ti kasjay. Ni manong ko lang ngamin ti mang tultulong kanya kiti panagadal ko. Taulila kami ngaminan. Kaya't na makaturpusak iti panagadal ko. Ngam kasjay matandi naramid na. Ngam na mo ka kasjay ti naramid na. Diyak ko may manugot nga agtakaw ti kabsat ko, sir. Kinapudno na. Nasingpet ti kabsat mo. Diyak la maaklon ang naaramid ng tikas di kanyak. Kaya't ko lang ikan iti pagnakman na. Ang kinapudno na. Masyanak mo't lakin ko na. Sir, umadanin ti graduation ko. Kati kayat ko kuma, ni manong ko ti mangimarcha kanyak. Ala, di ka patanagan. Matungpal ti tarigagay mo balasan ko. Kablawan ka ating ko. Agyamanak manong. Kablawan ka balasan ko. Happy graduation. Agyaman ako unay kada kayo, sir. Ngamin, nakarwaran ti kabsat ko di pagbaludan. Imatendar kayo pa yan iti graduation ko. Diyak may ladawan ti kinaragsak ko, sir. Wen sir, agyaman ti panang pakawan nyo kanyak. Awan perpekto aparswa. Amin tayo managbasol. Iso nga dakarbangan tunggal maysa ang mga barwanan. Iso asapay ko ma. Tadi mon ulitan ti naramid mo, Sir Wen. Saan na pulos, sir? Kat ikarik, sir. Apaman ang makasapulak iti trabaho. Agbayadak kada kayo. Bayadak ti tinakaw idi ni manong. Di mo maliksan na ita, Eva. Sana na ita bayad-bayad ti panunutem. Baybayan yun na jay. Tatulong kon kada kayong agkapsat. Ket pangaasim, Sir Wen. Saan ka nga ikat a driver ko? Ha? Ket no, kaya dakpay nga agpaay ka da kayo agad pagyamanak, sir. Wen, kaya't kalata. Taamok anak ko laapan laeng ti panunot mo idi. Agyamanak unay, sir. Ket uray di da konswelduan, tapno may karok ti utang ko. Baybay amon day jay ko nakmed. Swelduan kalata. Agyamanak at talaga, sir. Pagbabawyak na niyang inaramid ko. Kat jak tumaumang agkid-kid daw iti pamakawan ka na kayo. Kastamot ten iti Diyos anamarswa. Hello, Auntie. Naawat yo ka din timpaw it ko a kwarta?
Hello, Eva. Awan ka, anakan. Ay naagyaman akmanan balasang ko. Oray kas di timpakpakita mi idi kada kayo. Tultulungan da kami latta. Kumusta kayo nga agkapsat di ta syudad? Nasayat kami matlat, Auntie. Pasaray busy kami iti trabaho mi. Kat kumusta mo dagiti kakasinsin mi, Auntie? Ay, nagsikog abalasang ni Cherry. Saan da nga kasar? Sa idikwan, sinikugan man ti sabalin. Day talag paspasikog ti kukuan na. Sanan to ibati ti anak na kanyak. Nangasawa mo ten dagiti bubulog a kakasinsin mo. Ngam awan uray may sa nagkasar kada kwada. Tawan mo't busbusen da kwarta. Agrigrigat da ita Talaga doon ti anak da. Ha? Da kayo nga'y balasang ko. At danubya ni manong mo. Sika nga'y at danubyom. Awampay, Auntie. Nagtulagan mi ngamin ka ni Manong alupasan mi pa'y ti maipatpatak der abalay mi. Sa kamin tumakiasawa. Lukas ta. At dan balayo di ta syudad. Saan pa'y analpas, Auntie? Ken saan unay adak tila balay? Umay kay tagpasyarahin ton malpas, Auntie. Ay na nagsaya atin. Nakabalay kayo gaya man di ta syudad. Talaga amayatan ti biyagyo ka anakan. Alakot di kay latamang liplipat. Won. Ulitagtagkid daw iti pamakawan, Eva. Mababain na ka na kayong agkapsat balasang ko. Ay na, lipatan yung tinapalabas, Auntie. Mga barwanan tayon. Ay na, sanak nga alalayan Lukas to nga papananta, Sir Wayne. Sanak akib-kibinan, tanay. Marigata nakmata na magna. Di na kumapampanawan, Wan. Wan, sir. Di kayo madanagan, taaddaak lang ditoy. Di kayo to panawan. Jak siguron makasapol, itikaskan ka kasingpet. Manmano, tikaskan ka. Saan matapasat ti trabahom ti kastoy? Taag maneho kumalang taramidam. Ngam nasingpet ka amang kibkibin kanyak. Talaga akasta, sir? Taawan kat nga ro nagiti anak yun dito Pilipinas. Mangal-ala na iti nurse ang mga sikaso kanyak. Hangam manjak. Ta nakapsot ti babae. Sa anak ang maawit. No bilang jakon makapagna. Naimbagkan ka at lalaki ka. Kanuwan gayam. Di ka agdanagwan. Ta nayunak to ti sweldom. Allah, saanan sir? Jak pabayadan ti panangasikasok ka na kayo. Asikasuan kayo, kabayatan asibibiyag kayo. Awan perpekto anay parswa. Isa di mo kadngan ti padamatao ang nakaaramid iti basol. Imbes a kadngam ikam kiti iti gundaway na amang ilintag iti nagbidtutan na. Alaga gayam ditan ti nagpatinggaan day tapakasaritaan dito'y drama tayo. Biag Ti Tao. Musical scoring Eli Palacio. Ipapaay kada kayo to YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Salamat manen kada kayo amin. God bless, iti tunggal maysa. Biag Ti Tao. Adda akon dito silid ni mama. May mas titurog na. Nasiputak tinangidulinan na itilakasa. Anaglaw ni adu nga alahas na. Lumaalak na jay. Daklakit di akwarta. Di nak nasiputan ni mama. Tamadlawa na katurog. Kan may sa agkakapsutan. Sa dino pa'y kumatiturong na ngay. No di kan patay. Santo siyak tumatlang ti pangipatawidan na iti saniko amabati na.
Anya ko matinda kasi iti aramidak ngay. Una aklang mat. Oh, just kintumat ngamin na di akong parek. No di nakimpan ni di kasino. Saan ko madakkel tinaabak kanya. Ne, Sir Salde. Anyat kukuin nyo dita closet ni Mamayo. Awaran bibiyang mo. Aguli magkano kayat mo anasaya at kakanyak. Amangan no siyak ti tanim am dita, sir. Sapay di na kayat nga da sumrak dito'y kwarto na. Malaksid kanya. Aguli magkakunak. Adeta. Nakita ko to'y lakasan ni Mama. Talaga gayam anagado ti iduldulin ni Mama agameng na dito'y. Oy, sika babaunan. Aguli magkalang ha. Di nakipulpulong ka ni Mama. Nawatam. Ne, nakaring kayo magkayaman, Mama. Bambantayak to'y babaunan. Ta sipsiputan na tilaka sa'yo. Allah, saan apod no da ita, sir? Agpay sumat. Aglibak ka pa'y lang. Di takay man langan. Saan apod no ti imbagan ni Sir Saldi, ma'am? Di ka madanagan. Tamo kon ti ugali ti anak ko. Saan laanam na minsan at tinakawan nakday jay nga anak ko. Nasiputak nga minti isasarak na dito'y sila Diyo, ma'am. Iso asinurot ko. Agiamanak, Betty. Di ka madanakan. Tadyak basta mamati iti ibagan ni Saldi. Tamam mo kan. Nasingpot ka. Ma'am Ditas. Ay, di na amo ti agimanihar iti negosyo da itchay nga anak ko. Kasanun tulangan ti biyagda no awa na kon. No apay mat ngami nakasya ti ugali ni Sir Saldi, ma'am. Saan ang mapagtalkan no may papan iti kwarta? Pudno da ita. Iti kinabayag mo nga agserserbi ka na kami. Amo mo no anya ti galad ti anak ko. No anya ti kayat na. Isulatan. Wan nga ron, ma'am. Marikrik-nak, Betty. Saan ako ngagbayag dito irabaw ti daga? Ma'am, di kay kumaagsao iti kasta. Agbiag kayo pa'y iti napaot. Di tayo matmagawidan. No anyaman ti pagpatinggaan ti biag tayo, Betty. Ngamsak bay nga ipulang ko ti biag ko. At ako makitawakan ka. Anya dayta, ma'am. Alaam tilakasa anabayagan nga idultulin ko. Diyak kayat anisaldi ti pangibatyak iti dayjay. Ta sigurado nga isugal na laang. Ha? Diyak pa'y matmabalin nga italakin ni Lawrence nga apo ko. Taubing pa'y. Kabalan pa'y laang ni Saldi nga utu-utuan jay anak na. Eso asikan ti pangibilinak iti dayjay, Betty. Ma'am, mabutengak. Di kagtanag. Sakbay amamuan ni Saldi ti amin. Nasken ang makapanaw kan dito'y. Anya. No kasta, saan kan ngagsubli itayan ti trabahom, Bete? Saanin na naising. Kat pumanaw tayon dito'y pag-abangan tayo dito'y syudad. Nay, apay ngay. Basta pumanaw tayo, nana. Aywan, adto'y gayam ti kwartayo. Nay, apay manunday to'y akwarta. Kunak met adi nakswildwan amang kadkadwa iti anak mo. Talibre metikan kanak ditoy. Tagatangem met amin nakasapulan me. Kas pagyaman ko iti kinasaya at mukada kami iti anak ko, nana. Naimbaglakit din taada ka amang kadkadwa iti bulsak nga anak ko. Ay, sakit diti agyaman, tanam amu kayo. Ket adda libre apagyanak. Amumet nga katang-katangak ideta. Awan ka nga rod kabagyak ditoy. Talaga akas na, nana. Agtitinulong tayo.
Aginggat ka ba ilan tayo? Sa bali manan a lugar ti ayan tayo, nanang. Namin adu tayo nga imakar iti pagnaedan. Pasensya ka na ko. Ano santa pa iti kastoy a sitwasyon ta? Wen nanang. Uray ko mano sa anak a bulsek. Tapno makasapulak mo't iti trabaho ditoy. Ngam kastoy mo't ngamin ti kasasaan ko. Ala, di mon panunutan dayta. Aginggat ka ba ilan kan napigsaak pay? Saan ka abaybayan, Jasmine, anak ko? Apaya kasta tilangayo, papa. Nya ni kadidya naggapo dito balay? Juan Lawrence. Ket, anyat kinunana nga eh. Apaya kasla makaungungat kayo, mat. Isumat lagaya madyak makita di lakasa day di lolam niti balay. Day jay mo't gayam abeti ababaunan tinangitalkan na iti day jay. Si kakano tinangipatawidan na iti day jay. Ket, apay nga ron na makaungat kayo nga eh. No para mat gayam kanyak day jay, papa. Ket, amom nga ron no mapagtalkan day jay ababaunan. No naamwak la anasapsapa. Jak impalubos ti kasdyang inaramid day din lolam. Nakdakkalkit din ti panagtalak na iti day di ababaunan ngam siyak nga anak na. Naska na mabirukan ta day di abeti. Amangan mo't no inlakonan dagiti alahas. Sapay milyones kano ti balor dagiti nga alahas. Papa, isasapulan ta day di ababaunan. Bawin ta ti inana na nga alahas. Jasmine, anak ko. Iyagan man iti danom dito. Mabit lang, nanang. Ala, inayadam laeng. Di ka agdardaras, anak ko. At tuyin ti danom nyo, nanang. Kumarkaron samot ta uyak yun. Di yumot ngamin kaya ti agpa-ospital. Tapno ammo tayo kumano anya nga agas ti inuman nyo. Ayan ni nanam nga ising, anak ko. Napan manon nagbirok iti bulbulong amayanger nga inuman nyo, Naimbag lakit din tadakad kaduatan ni nana ising. Kan ado ti bulbulong amabalin nga inuman dito'y kabakiran. Sulsulin nagsamat daytoy. Pasig nga unit ti tumatayab ti mangmangag ko. Saan akas ijay syudad ang naggapuan tayo. Apasig nga ungor ti lugan ti mangmangag. Apay, di mo ka di kayat dito'y nagakaran talo karanak ko. Kat kayat kulatan ananang. Ngam sapay ko matamaudin dahi ti apanagakar tayo. Namin ano tayo ngaminan nga imakar iti pagnaedan. Akas lakit din adda ilamlamangan tayo. Ha? Maalaala, ingka kitaan ni nanam nga ising. Simang putsan. Naikali kun dito'y abay ti puun ti akasya tay lakasan ni Ma'am Ditas. Saan amapukaw ti panagkeba-keba ti barukong ko. Tunggal makitkitak day jay iti unag ti balay. Kaslada pa nagbabawik anang awat iti day jay. Taawan talgad ti panagbiag mi iti anak ko. Numabalin la ko mga isubliklatan. Nga makonsensya akmat. Tanagkariak kin ni Ma'am Ditas. Ni Lawrence laang tinasken a pangyawatak iti daychay. Nanang! Ha? Addaak dito'y sirok ti mangga anak ko. Di kan umay dito'y tani sumipngeten. Kaaw-awag lang tay tao dinutukak amang paliiw. Iti sigod ang nagnaadan danana beti. Kat anda ka no nakaibaga. No sa dino tinaudi nga imakaranda. Naimbaglangan ta siyak ti imo na nga inawagan da. Saan kat ani papa. Tinasayat. Mapanak iti imbaga da alugar. Kat sapay ko mata makita kundi sapsapulak. Nasken amaunaak ni papa. Naringatan. Ang mga nanyapay ti aramidon na kanina na Betty.
Bagiti inutil. Ha? Ne, apayin papa. Agpupungtot kay manan. Inaldawlatan na kasta kayo. Kasalumat ngamin, may sa tao, ngam di na pa'y mabirukan. Sayang lang nagitiimbay bayad ko kadakwada. Awan pa'y serserbida. May samot dayjay a babae. Talaga nga muna tinararamid na. Ang uray sa dino pa'y tipaglimangan na. Talaga sa pulag. Agkalma kay kumalaang papa. Kasanong agkalmaak, ket agkakanat ti problema dumdumteng. Nagsiramanan tay may sa negosyo tayo. Ginuyod ti bangko. Nas ka na mabirukan tanda di babay. Sakbay amalugi amin ang negosyo tayo. Nakalatulong na di alahas na nilulam. Milyones ti balor na di. Papa, madingamin tiwagas yo amang iman manihari ti daduma ang negosyo tayo. Isungan inot na nagsirra. Tinak man isoro. May sakamat. Unay ni papa. Gapoy ti kinagamrod na. Inot mo't ama pukaw ti amin nga daken kwa na. Agbati ka dito'y anak ko, ah? Tamapan ko tulungan ni nanam nga ising nga agala iti kayo di taig-igid. Nasken nga adu ti abasto tayo apag sungrod. Tanukas to'y ama tutudo, kat saan tayo amarigatan. Wen nanang, Numabisin ka, umuna kalatan amangan. Di na kamin urayan, taamangan numabayagan kami. wen nanang, didak pa kadanagan. Kabaila akong tibagik. Da kayo kiti akan ni nana ising taagan na di ti papanan nyo. Wan, anak ko. Maala, mapan kamin, tapno makaawid kami maila adagos. Nakapanawan da nanang. Nakarikap matan ti kalkalapaw mi. Agmay sa akmanan. Kastoy latan akanayon. Pasig nga uni ti bili ti mangmangag ko. Malaksid ka ni nana ising, kan nanang. Awanan ti sabali ang makasarsaritak ditoy. Maawatak matkit di tada kami mat nga ron iti sulsulin na kalugar. Ay, kaano nga tamang ngagkumanan ti uni dagiti agduduma alugan. Kasla arim padak amang ngagko di tarwar Imposible ani nanang dayta, kat kapampanaw na launay. Adda nga tanalipatan na. Apo? Apo? Ala, asino nga ta dayta? Asino kayo kadi? Dito'y ka diti pagnanaadan ni Nana Betty alumpinig. Wan. Apay aberberukan nyo ni nanang ko. Awan ni nanang ko ita diti balay. Mabalin ka di nga oraya ko ni nanang mo. Agmay saak lang ditoy. Awan kaduak. Di kagdanag. Awan da ka sa panggap ko. At dala na patag nga ibagak ka ni Nana Betty. Sige. Umunag kayo nga rod. Nana ising, kartingan tatimag na, nasken ang makaawitan. Wen ka di, alaw mo na ka. Di na kunurayan ta nakarkaro ang mabayagan ta. Nuapay mo't nga minadi mo insurot ni Jasmine. Kasi mo't ang nabati di kalkalapaw. Agtibtibayo ak nana. Diyak maawatan ti marikrik na. Ay na, di ka nga minagdanda nagunay Alala, agawaan ta nga ron ti magnan. Lawrence, Nana Betty, agyamanak ta nabirukan kayo matlang. kasanuan na amo ang ti kaadami ditoy. Kinapudno na. Adda dinutukak amang biro kada kayo. Kat naibagada da iti alugar. Isa kinuyog ko ilan. Ayabam dagiti kakadwam pastrekam ida ditoy. Saanan? Ta pumanaw kami matla adagos nana. Taore ni papa, sapsapulan na kayo. Anya, Inka gumaak tinang sapul kada kayo. Tapno maunaak ni papa.
Sika tinakaisang ratan da ito alakasa barok. Para kun ka talaga da ito'y iso asinal salwadak. Kat sapay lakuma, tanuan niya man tilinaon da ita alakasa. Kat maaramat itinasayaat barok. Akas iti pagayatan da iti lolam. Nana, Ala, nasken ang makapanaw kan, sakbay asumip nget. Amangan no di mon masurutan ti dalan nyo. mapan kami nga roden, Nana. Aywan, awatan nyo dahiti akwarta. Oh, tulong ko kada kayo. Ay na, saanan baro? Alan, Nana. Alan yun, kat agsubli ak tumanan. Ada ka di mabali na pangkuntakak kada kayo? Kas makita met, awan kuryente dito'y ayan mi baro. Ibatik latan ti number ko. Kat no kasapulan nyo titulong, awagan daklang. Ha? Ay, ala agyaman baro. Itataawanan dito'y tilakasa. Kasla na parutan ak itisiit dito'y barukong ko, anak ko. Nanang, mabalin tayo siguro ti agsubli iji syudad. Taawanan ti ilimlamangan tayo. Nauma ka din dito, yanak ko. Saan matkit di? Kailiw ko nga mintag na iji syudad. Ado ti manggagalugan. Kan ado ti makapulapul ko at tao. Di ka agdanag, anak ko. Agsubli tayon tumula ang ijay syudad. Betty, ada ka? At tao. Ay, mabit lang ta si Ripak itibasit nga abot ti tawa. Ni Sir Saldi nga ama ni Lawrence. Betty! Nanang, Kunak no agulima kan ti biag ta. Ngam saan pa'y matgayam. Amok nga daga di taunay. Isarong morga. Nung di mo kaya't nga uramag tinagpasit na balay mo. Jasmine anak, rumwarkan, magnaka iti kusina. Kat ayabam ni Nana ising, sumarunuak arumwar. ngam, kasano kayon ngay? Amangan no pagaramidan da kayo iti dakes. Betty! Dinakpakadanagan anak ko. Ala, rumwarkan, ayabam ni Nana ising. Sir Saldi. Rumwar kamot lagayam. Kunak no orayam pala nga uramag ti balayo. Amok nga mumun ti gagarak. Irwar mo ti lakasa nga intaray mo no di mo kayat ti madaksan. Awanan kanyak tay lakasa, sir. Inted kun kin ni Lawrence nga anak mo. Tanaggapo dito'y. Anya? Apay nga inted mo? Kat para kanyak na jay. Saan aparakan ka, sir? Tani Lawrence ti imbagaday di mamditas apang tedak iti dayjay. Kas tagayam ha? Huh? Kas gunggunam anang ramid iti dayta. Uramag to'y nagbasit abalay mo. Anya, ay saan sir? Maasi ka kumamat. Awan pag naedan min ano uramam. Tawanan ti maramidam. Day tatigan nabam iti naramid mo. Awanan, inuraman ni Sir Saldi ti kalkalapaw tayo na naising. Jasmine anak ko. Sa dino ngayon ti pagnaadan tayo, nanang. Mala, di kayo nagladladingit, bite. Jasmine, umay kayo di tatulungan dak nga agkarpintero. Mairemedyo ti amin, iso di kay madandanagan. Kabaalan tayo dahito. Di kayo agladladingit, tapnusan kayo ang ma-stress. Papa, ada ka di ibagayo? Apaya simmer kayo dito silid ko. Traidor ka, Lawrence. Ne, apaya kastamot ng ti ibagbagayo, Papa. Adamot gaya man kan katilakasa day di mama. Ha? Nakaaman nyo ti dayta. Nasara ka kon ti ayan ni Betty. Kat iso tinangibaga nga dakanon kan katilakasa. Ala, ited mo kanyak dayjay. Siyak tinakaisang ratan dayjay a kinabaknang ni mama. Papa, ininutan na may ibus ti kinabaknang tayo. Gapo ti kinasugaduryo. Sigurado nga isugalyo man ang dayjay. Agulima ka!
Itid mo kanyak wano saan. Ha? Papa, anak dak, kabalan dak ka di apatayan? Nabalak tupay tinang sabidong itiday di lolam, si kantulakit din nga ampon ko lang. Ha? Wan, ampon ka lang. Ket ampon nakmet day di lolam. Iso asan kayo hakab kabagyan? Iso nga ayos lang nugudasak ti biyagyo. Papa, Alan Lawrence, itad mon ti kidawag, tapno nasayat ka kanyak. Darasan! Maulawak. Papa? Papa! Papa, una yun dahil siya nagpampanagam. Kailaat mo't nanti papanaw mo. Ipatpatag kalat na nga orekas niya tinaramid mo, Papa. Amok, anak ko laapan lang ti panunot mo. Gapoy ti silang ti pirak. Oh, Diyos ko. Pakawanam kumati amak, kadagiti nagbasbasulan na. Ha? Apay nga imay kamanan dito ikabakiran, Lawrence Baro. Nana, ayan tay sigod abalayon ngay. Sa kumatan ti diding tuy kalkalapaw yo. Kan panaw ti atip na. Ay nabarok, inuram ni papam idi imay dito uy. Anya, unayan ni Papa. Dila na asyan ka na kayo. Unayan, jaklaim pagarup akas tuy ti naramid na ka na kayo. Ala, saan abalin? Tinapatag, saan da kami adinangran? Nana, imayak, takayat kayo at tulungan. Ha? Ken wen gayam, awanan ni Papa, natayan, naatake. Anya, kasta ka di. Pangasyo, agsubli kayo ijibalay, Nana. Ha? Ay na, saan ang mabalin? Tani, jak mapanawan ti anak ko. Kastamat kininanaising. Kaasimat, bakatan. Dakil ti utang ko na imbag anakam kan ko na. Taiso tinangkad kadwa idi iti anak ko, idi nagtrabaho ah. Di kay madanagan, ta ikuyog tayo ida, Nana. Kayat kayo at tulungan. Isungagnad kayo ni Jibalay. Taawanan kadkadwa ki Jay. Pinapanaw mo na di papatinang sukat kada kayo ababaunan. Ha? Allah, nakababain Lawrence Baro. Awan rumba nga pagbainan nyo, Nana. Taamok no kasano ti kinasaya at yo. Iso akayat kayo at tulungan. Agnaad kayo ijibalay. Tamangala ak iti sabali ababaunan. Tapno saan kayo amarigatan. Baro. Alan, Nana, umanugot kayon. Takayat kayo abayabayan iti panagbagat yo. Kayat ko ti agsubad kada kayo. Gapoy ti kinasaya at yo kada kami idi nagpaay kayo ababaunan mi. Alang arod ah. Agyaman ak unay, Lawrence. Lawrence Baro, akim balay iti maipatpatakder di taasidag to'y balayo. Balayo, Nana. Anya, ala, umdasan ti panagnaud mi iti libre di to'y balayo, Baro. Saanan ang masapol ay aramidan na kami iti balay mi. Basta yaramidan kayo iti balayo. Pag naidan nyo kada na naising kan Jasmine. Ay na, nakababain unayan kan ka, Baro. Diya ka muno kasano ang makasubad kami kan ka. Nagsaya at kaunay, Lawrence. Subsubadak lang ti kinasaya at yo kada kami idi, Nana. Kat di kay madanagan. Tapati ti lote apaka ipatakdaran ti balay. Kukayon tumatan. Diyak ninamnama da ito'y aramidang, Baro. Agyaman ako unay kan ka. Nagsaya at ka tao. Gaputa na saya at kayumot kada kami, Nana. No nasayaat kay ti pada matao, nasayaat met ti subaddakan ka. Ngam no dakas ti ugalim, dakas tumet ti apitem.
Alaga gayam, di tan tinagpatinggaan, di tapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biag ti tao. Ipapaay kada kayo ti YouTube channel JENA ALMOITE DRAMA. Thank you manan kada kayo amin. God bless si Titong Galmaysa.